All right. So Team Masibs, what's up? What's up? Today I want to talk to Team Rep boys really between 18 and about 30. Problem emaita ndeyekuti vari kumusoro kwenyu maybe 30 to 50 vaporonga too much muri kukopera zvinhu zvisiri izvo. I'm going to tell you from a woman's perspective. I'm very small, so I think a lot of people between that age, vanofunga kuti ndiri muage range ravo. You know, I'm like, there's nothing wrong with that. You can be a little brother, but nah, not going to happen. Team racho rekandikudze. There's a tactic yekupfimba mukadzi. Ndoona muchiona vakoma venyu vachiita tsvina nevakadzi. That's not how you do it. I'm going to educate you today. If you're between the ages of 18 to 30, if you're over 30, it's game over. 30 to 50, tatukanga kudara. Don't worry about it. But ukauya uchitanga kutaura nemunhu, whether inbox, whether pa WhatsApp group, or whether that's the first contact you have even in person, this is how you do it. So what happens is this. Usauye uchitaura malines ekuti wakandinakira sevakadzi vekunigeria wakanaka wena. Maybe nini I've watched and read so much about vakadzi vakanaka vanobva kupi. So maybe ndo vaibva kune vakashata. Because there are articles anoti mukadzi wekunigeria akapfekedzwa hanzi murume wakunigeria akapfekedzwa weave hanzi wig kuona mukadzi wacho hanzi auzive kuti mukadzi ndeupi murume ndeupi. People talk about that every day. It's not entirely true, but you get my point. So akandiudza kudaro, I'm trying to think, are you giving me a compliment or are you offending me? Ndatoaka kudaro kuti plus stead bora pasi remudenga ndereshiri, because now I'm offended, or I'm worrying if you're offending me or urikundipfimba. It's confusing. So you want to be very careful what you say to a woman. How about you make it simple? Hi, what's your name? I really love your photos, or you really look nice. Ratopera. You can say something chiri general. Kana uchipama compliments. Pane munhu akanditi hanzi, hey, wewe mini wako inondireminder kugeya Jay-Z. Well, everybody knows who Jay-Z is. I'm not sure what that means. Are you trying to say it's nice, or it's too big for my face, or there's nothing wrong with Jay-Z's looks, but at the end of the day, I'm trying to have to think kuti uruda kundiwanzira here kana kuti uita sei uya uchingutaura zvinhu zviri general. Number one. Number two, the next thing you do, make a compliment. It doesn't matter if it's true or not. I really like, the way your hairstyle looks. It's really, really nice. I've never seen it like that. Wow, that's nice. It compliments a woman. I like your shoes. Women like to be complimented on their shoes. Every woman. Or your handbag, my accessories. The way you accessorize, shakakufita, you look really lovely. There's no one anokukuvura normal. Anokutuka kuti vapano wamuudza something really nice and sweet like that. But ukanditi ini ndotange mwana wamukadota. I understand clearly with age kuti in life hapana munhu anonzi akanaka kana kuti akashata. Iwe unoti akashata akatonakira umwe munhu haatogoni kurara naye, haatogoni naye. Saka tichiti vanhu vanouya vachitanzi hapana murume wekuzimbabwe asingakuri iwe garavasi kutaura waspokesperson wemunhu wese. This is the point. Musaite too complicated about it. Toziva kuti vakoma venyu vakutadzira ito point yekuti because isisu ndo generation yedu kuti munhu anouya achitotanga kutokutuka usina chamutadzira kuti hezvo, because akutoziva kuti zvoni there's a chance yekuti achandiramba, saka ndobva ndatomugwavhura ndini first. Unondaapproach approach you haishandi. So I'm gonna look at you ndongokutaris like this. Don't let this cute face fool you. Ndokutarisa unge munhu ari kutanda botso. Don't do that. Talk to me nicely. So my point today to young men is kuti don't complicate it by saying the wrong thing, because unogona kublokwa. Ine vanhu vandablokwa vawandisa, just so you know. Also, varume vezimbabwe veage ndataura, here's how it works. Always compliment something that a woman doesn't generally get complimented for. Usati you have a nice body, don't say that. Because I'm thinking, even though you just said it innocently, don't say that. Say, I like your earrings. Wow, they look so pretty on you. And I'm thinking, no, I'll never say these earrings look pretty on me. Now you've got my attention. But I'm like, Musika one. That's offensive to some women. But you've already insulted me. Because I'm offended now. You're trying to tell me what my body should look like. So don't you say about it?
even ukaona vakadzi vainisa manails ine hangu I hate nails anonditadzisa even ndoshaya kuti vanhu vavo vanowacha bhurugwa sei kana underwear makuseni because they get in the way, and I do my dishes and I cook a lot, like I make my doughs and I bake a lot and I make pies, and so my hands are always, so my nails anenge akaita then brush and there's too much work, but when I do get them done I get them fairly neat, and pane vanhu magona kumahandla handisi kutaura izvozvo inini ndakakoniwa zvema-accessories izvozvo. But if someone had nice nails really done nicely, and kuna vakadzi vanoita manails akanaka kwakungoti your nails are really nice, I've never seen anything like it, go even ukatonyepa panototi wow, because hapana munhu anokomenta manails tanzwa nekungonzi but iwo mazamu ako akakura kabhodhi kadiki kudai unomatakura sei, are you complimenting me or insulting me? Ndakazvara ndakadarosa kuti ndondita sei, ndo munhu wangu iwowo, what do you want me to do about it? When you come uchitaura chinhu chisiriri ichoka, trust me unogona kutotadza kuhwina mukadzi. Find me on Instagram, Mazibanda Wacho 85.